Ofundisayo uVibhakshni Maharaj asithi ukubheka le ndatshana kuthiwa sithole i-probability uma uthi sothatha idayisi leli sidlala ngalo sithi kudlala silixukuzise sizama ukuliphonsa kathathu idayisi lethu leli nenombolo zethu ezu-6 yabo zibala wonke amasayidi ezu-6 asibheke ngiyabhala la P1 we-probability ngithi uma sizohlala kahle ngedayisi lethu elinane nenombolo ezo-6 athi ngehlise 5 6 zinenombolo ezo-6 mangaka amathuba ukuthi sizokwazi ukuthola inamba enjani ezi-even nazi o2 4 6 usho ukuthi sinamathuba amathathu ngobani zintathu inamba ezi-even kulani kulalidayisi lethu elinane lenombolo ezo-6 okusho ukuthi komele sithi 6 divided by nase 3 divided by 6 3 divided by 6 usipha bani usipha u1 over 2 ekusipheni kwethu 1 over 2 sidlula sithola ba sino 1 over 2 siyahamba singathola sino 1 over 2 okusho ukuthi vele siyavuma ukuthi shuthi ukuthola inombolo ezi-even kuba zu-3 kuleli dayisi lethu lenombolo ezo-6 amashansi ethu 1 over 2 ukuthi singaphumelela lapho futhi ngaphinde ngibhale nangale ndlela ngithi rolling wethu wenombolo ezu-3 ezi-even ngiphinde ngibhalela ukwenza idayisi lethu lenombolo ezu-6 ngibhala nje umthetho noma imininingwane efanayo ukuthi ngibhala ngendlela ehlukile manje la sengibhala ngendlela yamagama ngifuna ukuncamathisela nje lokhu isikhathi singasipheleli ncamathiseli ngifuna ukuphinda futhi ukuthini ncamathiseli kusho ukuthi sinamani sinamathuba mangaki amathuba awu half amathuba amathathu ngifuna abanye half bathathu half omunye wesithathu uzipha bani uba u1 over 8 ngobani 2 times 2 is 4 times 2 is 8 okusipha u8 singaphinde nangenye indlela yokuveza lokhu noma yokuveza impendulo yethu singathi u1 over 8